米多伦的罗米阿米阿，祈祷每一天。萨利嘎嘎马布隆平安。Tada mikansya kita to pipapuli no kawas ititaanan to palohai a rumias. Nanay maru itcher no mita ku suar no kawas. Ato maru sapasama no mita anini a rumias. 姐妹弟兄平安，感谢上帝赐给我们新的一天。愿上帝的话语成为我们的力量，也成为我们今日的帮助。I sakatzay a Korinto 5 kusafaw at sepang 57 atusir suasa nikaw rira ukakansyaen ku kawas pakai nien ningda itapang ita ji Yes Kristoan ko sa pakaluih ita saan。哥林多前书15章57节说：但是感谢上帝，他使我们借着我们的主耶稣基督得胜了。Sari kakao yo pasoolin tu ku tamtaw tu kawas i saay tu kacimaan ku urip saay kasaan ku suar no pangcaray jotal. Nikaw rira bakay ni ci Yes Kristoan at sa ci icer kita a pakaluit to masamamaanay a kapatusan a lemak。圣经并没有说到，当人信了主就凡事顺利，但靠着耶稣基督，我们将得着力量，胜过各样的困境。米德伦吉达，我们同心祷告。Dalam anay a tabang a kawas, tala jua awa ay kufana ako o mamalitamu kumaan a lemak i rakat no urip. Nikaw rira, pakasoolin kako.Yo masarujod ko falujod ako amitier i tisonan i o caci icer kako a pakaluih to karurayan kapatasan a lemak。全能的主，虽然我不知道人生道路上会遭遇什么事情，但我相信，因为全心信靠你，使我有力量胜过患难与困境。Pakai ni i tatamaan a ngangan nutapang。Di Yes Kristo a mitolon. Amen. Nanay mapalemer no kawas kiso. 愿上帝祝福你，平安。